हेलो दोस्तों भगवान श्री राমৰ ভক্ত হনুমান পৱন পুত্ৰ হনুমান আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এটোৱে দেখাম কিমান ডাঙৰ এটা মূৰ্তি চাওক চাইছেনে দেয়াৰ গাইস কিমান ডাঙৰ এটা মূৰ্তি जय श्री राम जय गाइस एटो हिंदू धर्म मते आमार हिंदू धर्मत रामायणत श्री राমৰ भक्त हनुमान হয় राমৰ परम भक्त भगवान रामक सेवा शुश्रूषा करे तो देयर गाइस ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই আছো চাওক ভালকে আৰু লাইক শেয়ার কৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল हमारे भारतवर्ष का जितना हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं सभी लोग ने ये हनुमान जी को भगवान ही मानता है श्री राम का प्रिय सेवक पवन पुत्र हनुमान ये हमारा भी भगवान है सारे हिंदुस्तानी की भगवान है तो देखिए दोस्तों आज मैं एक छोटा सा जंगल में हूँ जंगल की आड़ से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ श्री हनुमान जी हमें वरदान दीजिए श्री हनुमान जी हमको शक्ति दीजिए ताकि हम यूट्यूब चैनल में आग बढ़ते रहे और सक्सेस भी हो जाए ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा भगवान श्री राम और हनुमान जी को तो देयर गाइस আপোনালোকে देखक ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ तो देयर गाइस আপোনালোকক দেখালোঁ মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক শেয়ার কৰিব আৰু সিনাৰীটো একবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ সিনাৰীটো দেখাইছোঁ সিনাৰীটো দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাব এনেকৈ দেখাইছোঁ এজন মানুহ ফটো মাৰি আছে সিটোও দেখাইছোঁ গতিকে দেয়াৰ গাইছ আকৌ এবাৰ দেখালোঁ ওপৰৰ পৰা তো ঠিক আছে দেয়াৰ গাইছ অলপ লাইক শেয়াৰ কৰক আৰু যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ।